اما شوان هجامی بهتر لسر کریارین قصده برانبر داعش راوستن و قدر گرتن آوان جوار اوجی اما وی بابته لگل اشروفکاری سیاسی منال حسک و گنگچه بکن مامستا منال افدامات باش باش کومنتاتا چیه لسر وی قدر گرتن قصده جچکدارین پیدیره ده هفدمه کو بردوامن ده زندان کرن و بن پیکرن اندام و علی گرین انا کسیره رز اسلاف براستی پر جارا معانی زمان انه اف گروپانا بله امام سمنال دنگه متوا بله دنگ توا دنگ بردوام با امام بگو هەگەر مرۆڤ لە ڕەوشا سووریە بگشتی تەماشا بکەیش 2011 و پشتی گۆشۆرەشا سووری کەتەوارێک چەکداریدا پر جارەمەعانیە زمان مەرگۆت ئەوەی گۆشۆرەش چەکدارکردن گروپێ لەسەر میلیشیاتێ لەسەر ڕێجیمێ بوون بە تایبەتی ئێگۆ بە ئاریکاریە ئیرانی و حزب الله و گروپێت پەکێکێ و ئاواکردنا داعشێ بێکچرەنگی هاتە ئاواکردن و چاوە عرض و دەبەر کەتنە دەستێوێدە دەما ئەم لەبەقا مەسەلێ بەرچاو دێنن ئەمێ مەیزە بکن و حتا وەکە vê دقی داعش هجومی چ دەبەرێ بۆ ڕێجیم تێدەبێ نەکریە هجومی حزب الله و ئیرانێ نەکریە بە شکلێکی فەرمی هجومی جهێت پەیەدێ نەکریە ئەف تێتە خویاکردن گۆ ئەف گروپانە کێنجێ دەلدەڤەردا کەتنە پێسیرا هەفتوودە لێ بەرژەوەندیەوە بهتر بە هەفتوورە دمەشین هەموو خزمەتا ڕێجیمێ دەبوون ji ber wê jî kê dema gotu di meyzênê tim û tim êsîrê Daeş têne berdan bi qedir bi marîfet çi em bêjin di münaseba eyda debê yan jî kê bîranîna debê û tim dibin siha navê biratiya gela dîmokrasiya têde ji bo xatirê malbatê wa kêxweş bibin berdana wana lê تدید کرد اوی گو زندان واده او نه نه حسابش براتیا کلا و مالباتی و فنن نو کسی گل سر و به اشینینا مخابن کرد کارن بدنا او کردن کت با سواند که گلو مترسیا وان بهتره ج مترسیا داش راستی پر سکتر گرینگ دوی داره دمت خواست گو از وینا برنگ کی بین مزمان جبر گو همه ولاتی دنیای دا بله ترسا هری مزن ج تروریش گروپ ترورا دما گو که یان جی رژیم د بیجت داعش گروپ ترورن اتون درون ای خوکوجن ای گو خلکی تالاند کن ویران دکن شنگاله دد کوبانه دد عفرینه همی عدو بازار دا ایروپا دی واکستا جی زندانی خو بقدر و معرفت و بماچ کرن اواد برده لی کسن هنه ایرو زندانی ویدنش طرف کردی ونا اوی گوار بیجن لگور وینا هکر تهما کنار کل سروابی یان تهما گریدان درفبی یان گریدان فروتون و کرینا سلاح بی گالو ام دفره میزین دلبر هفدو دین کسی تیرور خطریت لسر ولاتا چکلین یا کسی کی تاجرک تجارتک نشرعی کر بی لسر ولاتا تشکیل دکی سبه داره دا امی فهم بکن گو گرتی کردا کسی آزاد کسی شورشگر کسی جبوی نتوی کرد خباتی دکن و اغنا که برجواندی رژیم ایرانی و پاککی و پیاده دا جبروی گرک او زندانی دبن لی گرتی داعش گرتی و گروپی دی گرک آزاد بن سها نوا براتی دا دویرنگی گرک قبل مسئله میزنن گرک گله کرد هموجی که بویرنگی میزنه جواد کاری انسان کی داعش برده جبر گمال باطاوی که خوش ببی لی چاوات کسی کرد حتی وک ایرو کسی دو سال سر در باز کنا تا زندان کرنا حتی ویگا وی امنستان تهما وا کسا چیا کیجاش با خطریت مشلینی د باوریه دا د فلسفه امه دموکراتی دا کسی کرد بهتر ج تروری خطریت بشینن جبر ارمانجو دا خوازاوا ما فی گلی کردا و اوانا لجنوا کسا خطا صورا قدغه دوید زندان دا باشه آلافنا راگهاندن بلاف کرنه که او چکدارین داعشیین که تین سربست بردان همان چکدار تبلی قصده دبن دما که اف چکدار تبلی قصده ببن اف ویچه باندورا نو درست بکل دورین کردی اوینا گلک جارا وقتی گو عملی تماشا دکن کسی گو وقتی گو داعش دهات نبردان یاجی که هجومی دورنات کرن داعش تیده با او داعش ام بیجن او ماکینه خصاندن جمع حاضر بون رها خود خصاندن جارا کدی چکی نظام خود کرد کتنا نافا خطا نظام ده جبر اصلا جناب نظام در کتنا دیش جارا کدی ذکر لافصفی خو یعنی کی غریب مسئله دتونه یعنی داعش پروژه ایرانی رژیم داعش
بخوا نج اسمانه پیابویه نج ام بیجنج افریقیا انج امریکا لاتینیاتیا داعش دنواز سوریه دا آوابویه عراق آوابویه به دست آریکاریا دولت مینا ایرانی جبوی خاطر شورش سوریه بگشتی تی ببن و جبوی خاطر گو بکن برجواندی رژیم برنگ کیجرنگا او رنگانا زلاله دیاره والبرج هوا كما اني زمان تموتم داعش هجومي لسر جروبي لديجي ريجيمي كريا نكسي بريجيمي را افانا تشتكي بر رمالت وقرنا نافكار وخباطا خوي بري جارك دي تركي باش از پرسکی هنا کی جواز اشتبكم يعني ايديولوژيا پیاده و تندراوية داعش چا کوم دبن كوم دبن بخالك پر ام بیجن سهل و نورمال ام کار ببینم دا دما گو پر جارا او جلان بخوا دبیجه گرکا دولت دورو بر سوریا ترکا و عراق و ایران اوا پارچه نبن اوا قوات ببن اوا بهیز ببن اف دولت تانا چاوا قوات و بهیز ببن دما گو مافی گلی کرد دا نوی داخواز کرن دوات داخوازا گلی کرد بن دست بکی دوی دره دا داعش بدست ایرانی هاتیا آوا کرن و بدست سوریه یعنی دست گلک کساد ناف ده هیا اوا بخوا حتا کاربن با دولتا بقوت کن واری جیما قوت بکن دویک مافی گلی کرد بن دست بکن دوی داره دت بیده هر دو دگهنه هفدو یعنی دخاله سرکی دگهنه هفدو دجایتیا نتوی کرد دگهنه هفدو نتوی کرد نبی خودی ماف یعنی فلسفه پر سهل و زلالك جرك ملتي كرد خوشكاي ببينه يعني نمونه كيس كارم شتر بيجم اسبارم خلقي قامش لو دير كي سري كادي عمود وعفرين وكوباني فيراس كيزاني دو وقتك دو وقت هذا ام بيجن حاجز ريجيمي وداعش وبيدد نقبا ودا دهم الترتنبون ودوي وقت دا داعش ذات حسابي جروبك تيرور تيرورك جو دنيال دوف دغري وخلقي سرجيت كي وخلقي دغرين وجندو باجارا ويران دكي حتى وكذي قابي بهازارك خورت و کچ و جنه کرد و کردت ازیدی د دسته داعش دنا کسک بحثا بردان نوادا که لپکه که دبن صابراتیا گلادا و خوشیا مال بات داعش خورت داعش بهش کرد برده خط خویا زلاله بافدور خدمتك عيني دبر ردكن يعني تدبينك وشانو بو دوي دمي دهاتا بجيكرن ونهاجي سيناريو برچاف دبه هكر امنك نشانو ميش نافي لي بكن بله باش اگر امي بردام بن اگر لګور تخمینات اگر روش به وی اوای در باس بو اگر ان لهفاتنا کی کردی له کردستان سوریه د اسوی ده دفيدر د قربان سياسات نلګور جو امچ د خوازن سياسات الګور په جوړګي دولت يعني تي بيرا محميه امريكا باريكاريا سعوديه ببري سعوديه جروبا طالبان يعني امبيجن افاكرن اسامه بن لادن قاعده لديج سوفيت افاكرن داوود جي او جروب خل سري هفدو قلبت نبونه دجمنه هفدو وبشتي سوفيت دركت افغانستان بجارك هيرفاتن اف جروبي جو ايرو خدمته ريجي بيردكن وخدمته ايران ردكن وحتى وقت فيغا امريكا الواد بيزينه از خوش باورم امريكا حتى وقت فيغا به بهشكرا برجونديه ايران نكت نفسيرا هفدودا ليه قالوا ايش خاصي بردوام كي سالك دونا سينا از دوی باوریه دما گوی امریکا به ترکی رژیم ایران رژیم که ناکوکی مزنده دوی وقتی دا بیت خواستنج امریکا کسی پیشی دسته خبابی جوا ملت کرده یک ریزیا مالا کردش برگو کسی کاربن پروژه امریکی ام بیجن دا عراق و سوریه دا پیک بینن کسی کردن دا فرد امریکا ای کاربی بالا کردی آوا که ای کاربی دسته وا گروپای صافی بکه ما بگهنه برهدو جغینی وی که از تبع جارا باور ناكم قلت تفجر سياسي كردي انا كسو بيكي كي كاربن لسر اصلا بقنا هفدو هاكر قوتك في شارك دولي مصدر تنبي قنديل اي تدر بعد خوازي رضا مالا كرد هبي وهولي رايك ودو دهوك برشا بما اتفاقيات يقول قام شو تشي وكي ديم خد خاطين يكيتي قد بفكي كي رچينا بيفاتن قد بقنديل رچينا بي يكيتي دنابا كردستان سوريا دناف كردي سوريا رخصني كردي سوري دا آباد بي بتشترتي وآريكاريا دوست وهوالا وبفشاري جو امريكي اوروبي تي حاضر بن يا نانا او كسي جو ببيني انه ايرو قنديل اي قبول بك شريكانا للصراع ديش فرق دوزام ملتي كرد بيتا دا خواست كرن او كس خوناش فرد بيني دراستيه دت اساسيه دتنيا جالك سباس شو بكار سياسي من الحسكو لقيتو القلمه بو ام سباسياتك كن سر باجدار بوناتا لقلمه